Polisi yakwatanisa na RDC wa Shema Frank Cherere hamwe n'aba municipality ya Shema Elizoba basiba bari kwirukana bine amarwaro hamwe n'amaduka agaruguza embazi y'ebishobobo ahi bamwe bakwatwa umuri tendero. Omumba kwatwa ni Julius Tsime umuri tendero ahi yashangwa ine amacupa gamarwa umuduka y'embazi ezabire nagambira abantu ari kubaha nk'embazi ati omushabo ugu ni mubazi gweki kutungire rupota kuruga habashaho abo mu municipality ya Shema twagemeserezwa kuja kucinga amarwariraga aguba leta amarwariro kandi gatendera license bamwe bayeshereka kubahure huru yo kubakwata konka baraburwa waraba waraba kandi we urakora nkaki nikora hari omisho twetaga umutoza kutanika drug shop aba papara bye ababyire arige qualified personnel kandi embazi isheme kuba ihamibwe aba national drug authority umu drug shop kuguramo mbazi ningashi irwaro ya private bureba ahiguru nabahandikiraho certificate eri kwicirizo mu ntogwe kora yabe taruho bino mangu irwaro eryo tirishikiri. Amarwarira ashatu nigo gakingwa kandi gashangwa gatine license kandi agandi gine mbazi ey'ebicupuri na n'abakozi ababa barumu batashomereye bushaho. Ende Sheikh Abdulatif abwa TV West Omurshim.